Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban layu ban kuli da ke education loan. Pila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Menteri Ketnat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Jilla Wak Shaklir Warjri haka sautrik unaitung aracara pulai. Ulapan pendapat ba ya ka Super Elite Program nak bentaban aji kai ya ki no ilek kai sports haka Jilla. Ki dan haduk khat laingut ki no ilek kai ki badan ya kasap ka bakam tebet ki ban sayo ji kai nak international coach. Bat kajing pendapat ba ya kini ke program kalong bakin duk la ban aireng hai ki rensan yakob ki ban long hakari bat syabar nalakari. MSUA ni lah ada kini ki elite program ke bunyi ong akaba ni lah late syabar kat art di districts bat ni lah yo bangin jida kat sanajar kat sawajar san spa ki kena akaba ni lah ai ki kadon ka test ke bunyi dan tak lagi kena tina kita ki sawajar san spa kita syajid hadu arspa ngot tina kita kidon kiba drop out kemudian ti kapoi sa kasispa nyo puar right tina kitu kasispa nyo puar ngut nila ajid adu kendai ngut ki athletes kita kidon kibanong ya ka benit intebet susu ilade tina kalian kajuni nila nagaliga department nagaliga government nila sim ya ka rai menen nakajun ya keren lambat i honorable chief minister juni hakaba min ai ke training ni ki lingba MSUA ke jini trelang bat ki coaches ki bawan nadu naspo Australia ban pentebet susu ki haki license ke program konong license hakaba nakaliang ke government min penbiang lut adu ka jakasa ka lek kawan ke joki baro nakaliang ke juni institution ki baro min penbiang lut nakaliang ke government te bangi kerman bakini ki kendai ngut ki bangi lajit nakajelahi barokaway bakin long kita ki international level agaba ni kerman ba hadin di program ki ba mila pembet pembiang nak mentajung ki ba kena bikin compete har international level berkajeng angur ko jumi ko long kamtam ya ka bakin la bermantra ki medals nak mentaka jelah ka jumi la bercompete ki olympics e jit yakina kini ki katsau ajar san spangun kadang ke program ka bangi test ke ability joki ke kat no kila tementangi ni kuai kata ka international sangat ka bakila bikin compete ada ka olympics level te takadaun bisa jit kan lawan dalam tu nasebar itu ban aben test bahai ni kadang ka app baki test kini kena kat no ka ability joki kan ko jengla joki te hadin bla test tu kini ki baro kat sahaja san spa ni poi ha ka bangi jit ki ban elite do ni poi tak kendai ni sapha ki shabar lingba kani ke program ko bungi yong hakini ki license lese kindang ki events ki badon shabar ka state langai ka hadu international level ro nakalian ka juni persang hadin bungi high training sedang ha kini ki kena ni ya ka ban ong bakat ni perlu ni berlaong nomor ba midang ya dan yang pedang ka juni penbet midang ya calculate kan betul deh te tak hadin in relation ke meeting nomor midang sudah beramin te banong hapo sisi min pendap dulu min patlah te min la ada pendap min sa aga cukup bro next month min sedang nak program next month kan zang hadu license bani this month te coach ibade mau pinero iba wana do nako Australia untuk supaya di Olympian te ai belapau nambah di Ryan Campbell lawan nako sudah di Olympian tengah try mental benahi ni sama ya kan training tak kini athletes training ki athletics arngot ki na po weightlifting but IWI karate tengah try kini ki
senam alik lagi ba nak kalian juni government ru kepengesan do palomba ban pelong kata national hub dan kam di infrastructure di babiang ya ka bangi pai kemat kini senam di alik ka government ru alik pai mila ai ke infrastructure di babiang mesti ba bagi along adu kata lagi dan persang mila alik pai kini senam alik ban mentaru kini ki senam di benang wan inam ai susu infrastructure di babiang dan nalor kata kemengidon kini ki program pemulaung tadi di program akan tadi kena di ngidon ru iki cash award sponsorship ki babun iki ban pelong ya kejela ke juni untuk national hub sports ke juni ya ke ban pembiang untuk national games ngidon don ini proses jadi bang mila yang lut dari hoping ke target ke bangibo yang ke government kalau by December 2024 ni penelitian lut baru dia kata mati infrastructure nak minta pengurus lega national games dat kata kalau lada New York begini host U25 kemuni anggap ni Andrea Swai ni kidan ki jela ki update swam jadi hub benda pendap swai kita hadir kata ngin salah begini host ni bu ketika phase 1 kena minta December 2023 buat ke phase 2 kena March 24 nak try nyimpat nomor menhakan ni minang setiap pengin announce pengin ai kebadi hapo well channels dari kebadi hapo ka wajher well channels kedan kuwe hapo wajher berkuwe hapo juai bagi empat lah bagi nizam ya construction dari kebadi hapo wajher pedang lah phase 1 ke kuwe aku sau kurutam buat ke phase 2 kat sau kurutam the physical progress ru ni apa 75% but ni kerman bahawa pada Disember tahun senang ni ada pendak ke matrai ka aduk minta ka physical progress jom ka GN Stadium kalau lihat ka Midan Artli hapo GN Stadium Midan Artli SPW ketika integrated hospitality and sports complex kowe ketika upgradation bilang ke phase 1 ke phase 2 ke phase 1 kedai ke ba mila sanction hadu live pendai crore ke ba phase 2 kedai ha la sanction hadu 8 crore te ni ka physical completion ke dunia kita sini kelalung ke 70% ni kerman ba kini senang menangwan singila pengin pendap no iki ya ka GSD dan ya kata ka physical progress ni ada dulu 85% physical progress ni ada te katahi ni kemen do mentau senam lane by December 2024 ni lah pengin tindak no ya ka saya kembali ke apa letak dari di sini juga lagi nak kalian ke department lagi dah lagi bawa berdua ke researcher nak kalian ke engineering wing ke junior kita ya baik lah ya semua bah kita pun benda don kan kita challenges benda don kita sebelum bah ban pendap kami kembali kami target ke junior dari pendap baik pada December 24